Wiase pa des asema panifo kan yi bia ye no kuro se we ye bema na akoma pen wa anya bia no anhwe wo so no di amfa ese edunkatia ene Ohemaa Woyeje ye da nyame asese wodi wo oja wo ho na nka mo mienu de se mo wo ye de amese nka mo be wo apokyereni na ato nipa so wo Ghana dio da da na tan 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 dio etenyu mi tu de e wo so tu we bia gro akoduro ebusia Ohemaa Woyeje the booking no enya ye booking some problem ka cho da Ohemaa Woyeje abeke kanadwen a kire tiktokers for no wa be henya agoro ni mo what I say Ohemaa Woyeje abehenya agoro bi si ade enya ye ntokwa between Ohemaa Woyeje and tiktokers montene so social media montene so enya ye ntokwa o ma be boni minimum e fans ma be kan se si no masa o ma be boni minimum e keka bi kire Ohemaa Woyeje in fact Ghana Jollof na no ye o Ghana Jollof na no ya papa Penyah block media best was say need over like a video no that about subscribe button snap back click bell notification account for the test update na be kire wa adwen dia mame e wo comment section mesra so baso no wa shi video mo for so anya bi ahwe ma me fa we entwam and this is for munti with all due respect say more high tiktokers am makasa ma partner at least mo fa de nyansa kakra wo ditire mo fa nyansa for kakra kwase afo ne do so too much what I say en kwase afo ne do so too much Samson wa abeka asem bi o TikTok ama o ma ba reply Samson wa kire mu say jese ko fo betna Ghana kunya so she ko fo anya she na no ana media no so e ma beki kin bi a kire Samson wa senye tribalism any dirty politics are in Kurumasi. How can you tell me say President Kufuor ebedi akuna who hating so much to the extent say oba Ghana no be president no wanya she afa magana everybody no be FM say Ghana chem project ba Kufuor ye no Santeman chem project ba ko o hating no na President Kufuor baso the policies or the buy and as in yema Kufuor be ye no Ghana for e ho tom fucking so Ghana for pesamin kuminya any beye any ungratefulness and I Ghana for sir and the name Kufuor be in I kai you see Kufuor baso na uwa na a free maternity free maternity we are painful now call when you now qua you be show sa for free and so na Ghana for real fisani ma wenyina and obi gina baby no book for dim bone now call hospital net I mask mosquito to prevent mosquito net no na ye dem free obi kwa putim gigi aboso a chese enso na Ghana for nkai health insurance health insurance ukutue sika kakra bi hospital bi de cover na bed obi de cover na adru chese a whole lot of things kufunti obi kwa surgery health insurance when tueske bia health insurance kufunti obi entumi chese sika utwaso utwia no hospital no na eketu bi ene me say party bi person bu claim say health insurance o me de ba so nenso wo ya research pampo enfa enyo mo di na beba eye propaganda any aboro any bayi any ungrateful ntino and Ghana for say Kufuor am yehwe you see basa brosign Kufuor ba ye basa brosign Kufuor basa ya na it different from commercial cars akofo say commercial cars no ejew 2 cedi a Kufuor basa no ebeje 1 cedi even a school for muko school Kufuor basa no cramp no de school ye nje usika na e free
de me school for enti no say oba no sorry a odwarie na ne school ne se ne school kwan wa eware a okogina kwa ho a bus ne ba be fa ne de ne ko school na oba so esa na ba free so Ghana for ampe ungrateful people omampe omampe you see kofo ba be yi bi ne me bi wono minti me refi bi minti mboboso kofo ba be yi bi pa de ma Ghana hwe ne ma mboboso nyina ho na inni se we ye MPP ni we ye NDC ni dabi ne ma kofo be ye no wo ye NDC ba na wo ku school a me se ne kofo ba si obi fo ya de ku school enso no we ye a wo join political party NDC no ene se independent di kofo atem any dirty politics, any tribalism. How can you tell me say Nyema Kofobe apart from Nkrumah? Jeremy President Awaba and Nyema Kofobe and can fa hotom emre Ghana for. I no be tinche na Kofoba e wa mama ye na Kofo na. You see Ashanti region. Sa kwan na down no from Josu to Kumasi. Meti se kwasi ya baby kase onche obi nche na ade ba ko a Kofo ba obe na Ashanti region you see wo no nod na no went man prank ukrum Ghana That's it. How can you say the Kofo anyehwe? Like how? Kofo anyehwe say obetna Ghana konya do so ana odi Ghana sika ne saa ana say day another day. That's it. Another day. Another day. Come on, no employ TikTokers. Oh makasa won. Mo fa de nyasanfo kakra. Mo fa nyasanfo kakra. Enkwase afode do so ya mo fa nyasanfo kakra. Ene de betwa obusia. Obekai enche bia. Anambro video enra. Anambro bra ka kire say Ohemaa Woyeje edun ho about 20 was obeka that say front comedy chi na yeja no MPP TikTok na chi na yeja no ene kire how whack the judicial system is and after Bawumia just a committee front comedy any go picture no kire how insensitive Bawumia is what I say okay can't say will be no because the media no so ompike can be kire Ohemaa Woyeje wo sa oba we afro ho Ohemaa Woyeje we ma pe wache se wujimi a metu mani asiusu continuously for 1 year kwasi aba wo fin media isu nyina wo na wo oba wo etan eno obi anim nyese me na meka wo tantan kwasi aba we mu nyina onya ba ma ema jimifo ba ma bi ono so na ha mu tentene ema ni yikote de se wotwe kwasia pupu to bra wo se de wo se Dr. Bawumia ko sia fancy comedy ntide wo fin abo wo ti kurom ha na Kevin Taylor ba ya wo mu ja no free so wonko ye de ne ko she dem pia na ti ko so wonko nya ebone wo kwasia ne wo jimi wo fin ho kankan Ohemaa Woyeje wanim tantan se obi na ase kwasia ba wo tantan wo nya fenye wu minim de nti am nya mema na ajimi a na me mema ye omguo obi betu akofo ba fun bi se de na breme na me mahwe no waware no aboa wukuna ha mu tentente se ne kwate tentente no watwe no wodidi utwefo no kwasia ba jimi fo de pupu to bra ba beto me ha wo kwasia no wanim tantan wo tantan se ka wo ba ba mu se ka wo ba we mimi kurom asaman kese anka ye de wo chabosom wo ba na ne ho tan se ya ye de ne kotwa no gubosom so na ma abosom fa ye powerful we ye jan no abene nam wiase ne abosom ne nam ho kwasia ba wo tantan wate wo ba fin tantan wanim tantan Ohemaa Woyeje obia nipa nyina beka NPP fo asam so aba beka bi wo beka laji ma mudi Bawumia asem on a wanim se kwaku aberewa wo se ohia ni fufuo so nam no se se wa ha mu tintin se wa ya bare se tontom wo se de wo tena Ghana no media station wona wanim bare ya se de abo ahomatire amiemu no wanimu abuesia ya kofa hwehwehwe wanim se de wo ho otan panka wo meka obi ase oba wo ho otan de aya nanka wo hwe wano kasa asa no akasa nipa wo ho tantan wo se ohia ni fufuo so na oba wanim gase wanim abuesie wanim se kwaku aberewa
what one make kan kwase ase na me se sa ko UTV ho ne say e ma wono na no ba ko bi se yakeka Agya Kwabena se me oba na anim tantanta mo anim se kwakuyo ya se ma mo anim tantanta ko gu media ho bi nyima wontimi hwe ayi no asiafo ma waye wo ho se atopan enu na ade chi Ohemaa Woyeje so there bi there basa me ba ira bi waju hwe mo me de metimi nu makwa ago kan se metimi nu masi metimi makon tibatiba ọdún tí wọ́n kíkẹ́ bí kyerẹ́ wọ́n mu. Ǹjẹ́ sẹ́ni bẹ́ẹ̀ obi ẹ̀ ntumi kasẹ́ntì ayẹ wọ́n kasẹ́ntì ọbẹ̀ kasẹ́ntì àná bi pẹ́pẹ́pẹ́ because ebi ase obi ànkyɛn obi muru obi so obi ẹ̀dì n'anim dua kyɛn wɔ a woso de wo shape kyɛn no obi de ne yɛfunu kyɛn wɔ a woso de wo nan kyɛn no obi kura de ne tinwi kyɛn wɔ a woso de wo mɔwurɛ kɛkɛ kyɛn no sɛbi ebi abɛhwɛ ne mɔwurɛ na ade to deɛ wɔn sɛ he mɔwurɛ di mu paa nti no nsatea ne nyɛ pɛ no but obiara wɔ ne deɛ ɛma ne danso obiara wɔ ne deɛ ɛma ne yɛ special. Eti me mo bi emu abonfia da because of ne dear ba could be of say ye chen wo dear. That be why Allah you for no play dolo. Man boy John ma obia. When they come you face them. What I say international be steady. Na mana nya to say the who come mama when you to me over a fofro that is not allowed. Don't allow it. Abusia is a media na say the enya ye say he ajiwom skolom ejana so media na so Ohemaa Woyeje akokanto kwa chene bitu nefo ba wanfa Agya Kwabena de na nya suahunu wa nya suahunu bia wo wanfa lesi bia fru bitu Ohemaa Woyeje fo enso wanti de sia de media ne so de Ohemaa Woyeje eno bia na ne yastic wiase pa de asema panifo kan yi bia ye no kuro sese wo ye bema na akoma pen wa anya bia no anhwe wo so no de amfa esi edunkatia ene Ohemaa Woyeje ye de nyame asese wodi wo ogya wo ho na nka mo mienu de se mo wo ye de amese nka mo bewo apokyereni na atu nipa so wo Ghana Ohemaa Woyeje kwasi aba osori ana osi ho na NDC nya ehwe de bia ya MPP asem na onim ka just wonya si edunkati akote edi kwasi ampanyi na etese wo hu ani wo dwamanfo ba etese wo esi edunkati ya na ono na bedi wo esi edunkati ya na bedi wo ono de osef ataw esi edunkati ya na wo so odi wo na minim de enti asa awukunu no ono na no se wan ya ade no wono na busuafo tena ho ma wo obeware wo sa ba we ya ho tantantan wanim tantantan twefo tantantan wo ba tantan we oni anantu ani hwe wo ba ho tantantan wo de ne tia yi ase a enye fe wo de ne tia asore de enye fe wo abukunu of songs ade wo na busuam na ode wo kote a ho te wo sei a be ma mo jimi sa mo ko fo ba we sei sa wo ware no mo jimi wo ba be ma na wo hwe no school boka hwe no ko fa bibi te se Ohemaa Woyeje bere wo ene sei wo se nka se edu katia na nim tantantan wo na wo sei nko ware enso odi wo ja wo because onim se mo wa mba wo apokyereni wo yuja odi wo no ja wo tutu ni be dimwa musiso amse journalist wo be dimwa ansa na mo de mo twei akoma ngrofo mema de ni adimwa ase edu nkatia we pa na nim tie no so wanya wo odi wo wa be hu kon be fa so obedi ase edu nkatia ni hu we ni wanya twe odi etwefo tantan mo asa combination we amode egu Ghana ho na ye papa mo be wa twere ne akanka bi ma awie so nkwasiafo mienu ese edukatia kwate adi ye nti ofi so betimi aka nkwasiase ma apebia jimifu aboa abusuafo wuntie me wo ha ebeni ba bia ba medin mu ai waye me voice message me botie ya ewo medin mu me botie ya ai mo asantefo mo ye dirty politics na so wo ya aboa na e ma fans pe no man fans plan wo video so I am voice message me so me ye ni bi no mo anka se waje ne ho bi sign mo ye dirty politics just say and my imagine say mahama baby bi papa kla mamu a moni nso na mse na mahama no aka kire ye se wo baby bi papa bi amaye mo John mahama no aka kire mo se wo baby bi papa bi amasantefo e na mse ya ewura emfa ho mama masatira yewura Alhaji Mamudu Bawumia na edi na chi no o se emaye obi be kan yakura emaye ndi atem yekun no mo so ne yakasa yebusua ne yakasa nti no ama this time no yempesi yebebua mo ene mo nkwase asem na am say maame emfa ho ma enye mo na kofo baaye mu toilet kula mo ne so kula mu ni bie kofo be si toilet flashing toilet papa bi ma mo so toilet ni si wona mo ne nchen no nyamo a enyemo na enyema kofo be ye maamu
ma panya etutuo chese ma bla bo basa enso no mo to abeti a MPP aban enye mo na even traffic light common traffic light kra na agbefuo mu ni bi agbefuo na mu ni bi na na do ena be ye ayi traffic light ma to abenti MPP edia yen MPP fo no kra no MPP aban ba kla mpa omo nye bibi ma yen ba bia Asante region chese other trap na to abama MPP no kra mo nye bibi ma yen yo omo ye kwa mo a mo no mo to abama wo mo no omo ye sade mo bet ma adwen be sesa se mo ni adwene Igbefuo bia sesa omo hu se MPP aban ne ba omo nya de papenti no on say igbefuo mo na aba MPP ene mo na aka ne nsugu NDC mu wo min kan wo mi wo mi muting bia ba mi die mo aba me voice message ka chem say dirty politics won't dirty politics as on mo na mo MPP aban be ye bibia ma mo free education enye mo ho manko SS ahodo a kofo ne nanado ebe ye wo igbemamu Sam George o se okujeto ka kire mo se mu de mu hia hwe de mu hia ne agbelema ene wonga magi mo beto aba mpa hwe Peter Amewu hwe se de mpuntu a wode ba voter region enso montu abanent ya Peter Amewu entu na mfiri so ansa nkofa banche mo le ne agbelema wonga magi mo amutuo ye bibi MPP ye bibi papa bia ma mo se mo mpe mo de mo pe wonga magi ene agbelema ene mo nam kitinkiti bi ya se abobi o sadi andian eno na mo hia mo to mo pe empuntujuma MPP be empuntujuma ma mo kra mo se mo pe abobi ni ketas boys o sadi andian na mo pe na wo be ka chem se MPP for ye dirty politics aboa enye mo na mo se mo MPP pa wo mo ma ye de kra mo beto abeti MPP enso so mututi aboa kam ye no asantefo na ye no mo no mo si NDC ye mo yi mu funuma ye so MPP ye so ye funuma mo pese ye so ye bedi mo chiwon na mi di mi nua asantefo no bi no mo ho na wo mo se wo mo anya interchange nti no wo mo ankoto aba no se ene ye nyina ye gyegireja mahama e di ani no Mahama chichiri yensa gu yeyem yechi na wo boy yeyem no Mahama chichiri yensa gu yechi en wo boy yeyem si anyina ye gyegireje ni akwaso wo memu no se eka obia obeda mu kokoo wa ntimi antuma amamo nursing fo ene ye bom no monkoto ba ya de alawa ne so ye nto ene ye blim no ene ye bobom no ye ba bom so akumo mo NDC fo ye nipa a wose mo mutie wo mo nu asam koto abama wo na wo be kase ye dirty politics mo want dirty politics as one enfui na wo sa ababa afu bi ne de me no wa apu so aboa ehiafo ma ne kwase asam fie tantan hwe edan bi a wo han mo bo ehiafo ma ye de ehiafo ma de adue ho ehiafo ma bitimi nya ba bi si a wutimi say yes hwe oba pa afi a wutimi wo bedidi Bawumia na ado atem na ade me no wa apu so wo asem nipa na pan ho asem Ohemaa Woyeje na akoka adwam yo Ghana Jollof aso ne so den se edienti na tumi be na Ohemaa Woyeje wo a wo de Dr. Alhaji Bawumia ekoto page kase eyono ene ta fanti comedy achi eyono no ama fanti comedy tumi so on disrespecting penny for my Ghana se woni na do asem eba Bawumia so a dwumo no Ghana Jollof no bedi wo no wo je ho wa Ghana kola wonye wani mu hu wo ni kurom asamai kase a enkedi yi musuo mumi enko ni enkotie Ghana Jollof mla Usa oba we afro ho Ohemaa Woyeje wi ma pegwa chese wujimi a metu mani asusu continuously for 1 year wasi aba wo fi media isu nyina wo na wo oba wo etan eno obi ani nyese me na meka wo tantan wasi aba we mu nyina onya ba ma e ma chimifo ba ma bi ono so na ha mu tentene e ma ni yikote de se otwe kwasi pupu to bra wo se de wo se Dr. Bawumia ko share fancy comedy ntidien
Ohu fi aboa wo ti kurom ha na Kevin Taylor ba ya wo mu gya no free so wonko ye de ne ko share dem pia ne ti ko so wonko nya ebone wo kwasia ne wo chimi ohu fi ho kankan Ohemaa Woyeje wanim tantan se obi na ase kwasia ba wo ho tantan wo nya fenye wu minim de nti am nya mema na chimi a na me ma mema ye omgu obi beto akofo ba fun bi se de na brɛ me na me ma hwɛ no no aware no apua ukuna ha mu tentente se no kwate tentente no watwe no wodi du twɛfo no kwasia ba chimi fo de puputu bra ba beto me ha kwasia no wanim tantan wo ho tantan se ka wo ba ba mu se ka wo ba we mi kurom asaman kesa anka ye de wo chabosom wo ba ne ho tan se ya ye de ne kotwa no gubosom so na ma abosom fa ye powerful we ye jam no abene nam wiase ne abosom ne nam ho kwasia ba wo ho tantan wate oba fin tantan wanim tantan Ghana Jollof wo sa am se Ghana Jollof wo shetokulo be mu a Ohemaa Woyeje ebe ya mesra wa ka Angel FM ho a yesrew ye mpa mane bia because Ghana Jollof was so do rough a obeso asi so a whole month no onye wu mu enti yesrew ye mpeso obeso asi so dulem nenya ye ne ye doctor kasetia yesrew a ye pa uchew ye mpese Ghana Jollof do ani betwitwi fom ye pa uchew a mami Ghana Jollof It Ohemaa Woyeje there was a come to channel. What I say? Ohemaa Woyeje come to channel, and I like it. Me penisa. Me pe beef. Me penisa. Munko to say munko to say what I say. Munko to say am for my. Ube to achara waje amame. Ewo conversation. How you Penyah Block Media.